Batshwari ba phane ko Selebiphikwe ba simolodisa mokgatlo o tla itebaganyang le kgwebo ya phane. Khamphane ya BOTSWANA ya abela sekolo sa Makgadikgadi ko Mosu ntlo ya dithuto tsa boranyane. Setlhopha sa The Zebras se tla tlhola se mekamekane le sa Guinea ko lebaleng la Obed Itani Chilume gompieno. Motho maaka monna a bewa ka pitsana nte ke go dumedise ke go amogela mo dikganyeng tsa rona ke bidiwa Reginald Richardson. Batshwari le bagwebi ba phane kwa toropong ya Selebiphikwe ba itsile mmogo go godisa dipoelo tsa go bapala le go rekisa phane kwa kgaolong eo. Tshimolodiso semmuso ya mokgatlho o nang le maloko a le 131 ka matlhatso e lemogilwe e le kgatelopele e tla fetolang seemo sa matshelo a banni le tsholelo ya lefatshe leno. Tlhabologo eo e ngokile kgatlhego le thotloetso ya boeteledipele jwa toropo le maphata a puso a amegang jaaka khansele Pego ka Karabo Molosi. Tshimolodiso semmuso mokgatlho wa phane ke kgatelopele e ka solegelang batshwari le bagwebi ba kgaolo mosola ka ebile ba ntse ba raletse dikgwetlho di akaretsa kgatako ya melawana ya tshomarelo tikologo le ditsatlholego borukutlhi le go tlhoka go akola dipoelo ka tekatekano mo go bapaleng le go gweba ka phane lebaka le le leele. Harabolo kgothoswa re le bagwebi ba phane kgotsa re le ba bapadi ba phane. Mme go ne go tlhoka yone tshwetso e tsatsi leno le kgobokanetseng ha kgotsa tshwetso e le tsereng gore ga gona le se se ka re hemelang ga gona se se ka dirang gore phane ya rona e re boele mpho e re hilweng ke modimo e go teng phane e re tshetse e re tshidisetse bana e godise economy ya lehatshe la rona le toropo ya Selebiphikwe ke gore jaanong re dire thulaganyo e tsatsi leno re kgobokanetseng gone sone se tsamaelana le yone thulaganyo ya puso ya ga Tautona ya gore Batswana se baka se tsile sa gore re tšhentšheng dikakanyo tsa rona. Ha phane e simologa o ta wa ra gore phane batho ba modimo e godile e kwa ba re tago e le baka nako ya gore jaanong phane yone ga ya re emela nako eo ke nako e re tolang molao rona re tola molao go tshwara phane ka gore ra bo re lemoga ka gore rena re bereka ka re lemoga gore ya re togela a gona gore ka e tshwarang teng ga batla go dira diphemiti kwa rona phane e tsamaile yaanong a gona gore e bonang teng ke sone se se re tudisang molao yaanong re ne ka kopo re kopa gore ba re itlhaganelele. Phane worm is a diamond to our lives as Botswana. It is a source of income, source of foreign exchange, simple source of food. Re itumetse ba gaetsho mo letsatsing la gompieno o ka re modimo o ka re utwa re eletsa Batswana bothe ba ne le kgathego ya gore ba ka joina mokgatlho wa rona. Go tlhama mokgatlho wa phane go le jwa le katlego e kgolo mo kgwebong ya phane ka jaana e le tshimologo ya metseletsele ya diphetogo tse di tlhokegang go baakanya melao le go betla tsela ya magokaganyane a metswedi ya itshetso mo go tla ungwelang botlhe. Ga re tsaya masho ja serious jaaka ditemane le di tswa mo ntse dingwe le bo mantenyana a modimo ra hila la rona. I'm a part of the natural resources diversification drive ya rona. It's a moment in phane a trade ya rona e supe gore serious ka sustainability. Katlego ya mokgatlho wa phane e tla nna seabe se se ka thusang lefatshe leno go fitlhelela maikemisetso a tlhabololo matshelo ka bakanyo itsholelo le go diragatsa maitlamo a mafatshefatshe mo ditsetlaneng tsa go ntsha dithoto le tiriso ya tsone mo go babalesegileng. Karabo Molosi, BTV News, Selebiphikwe. Khamphane ya BOTSWANA ya abetse sekolo se segolwane sa Makgadikgadi kwa Mosu ntlwana ya dithuto tsa boranyane boitseanape le dipalo e lopileng dikete tse di fetang 700 le sephatlo a dipula. Mogolwane wa khamphane eo re Pabalelo Nkwalume o gateletse gore maikaelelo a lefelo leo ke go tlhabolola le go tokafatsa maduo a baithuti ka go dirisa maranyane se ba etseng Tebogo ka Pego. E ne e le boitumelo jo bogolo mo barutabaneng le baithuti ba sekolo se segolwane sa Makgadikgadi mo Mosu jaaka ba ne ba amogela mpho ya ntwana ya dikitso tsa boranyane le boitseanape e maikaelelo a yone e leng go nonotsha baithuti mo dithutong tsa boranyane boitseanape le dipalo
ka ile tsone tse di botlhokwa mo nakong tsa segompieno. Khamphani ya BOTSWANA le bana le seabe ba bangwe ba itama go ema maiteko a thabololo maranyane ka go abela sekolo seo ka go eo. A decision was taken to design, build and equip a STEM hub and many other science, technology and engineering empowering skills, tools and resources. The hub, once fully functional, is expected to create a center of students of Makgadikgadi Junior Secondary School, which will improve their engagement and familiarity with STEM products and devices, improve educational results, and empower and promote tech-savvy students. Kago e amogelwa ka o mabedi. We will give you value for your investment as time goes on. The handing over of the STEM hub is a great milestone and a feat that we shall forever cherish. To you, the BOTSWANA Mining Department and your special partners, what you did for us is true and spot-on investment in education. Is youth-friendly, student-friendly. Computer go bontsha hela gore ga batho ba na le keletso ya go thusa ga gona se ka palang. Boeteledipele jwa motse le jone bo lebogela tiro ente e dirilweng ke khamphani ya BOTSWANA le tse dingwe tse gwebang natso. Ke ra BOTSWANA le dipartnera tsa gagwe le lona babereki ba mine gore tiro e le dirileng ke tiro hela e tona ke dumela gore re le batho ba mosu re le bana ba mosu ba tsena sekolo Makgadikgadi le tiseditswe mpho hela e tona e leng gore e tale thabolola hela ka di buidi sale ka di buile gona gore gore maduo a ta nna botoka. Baithuti le barutabana ba kopiwa go tsenya mo tirisong ka go e lopile madi a kanang ka 778,000 pula go kgontsha maitamo a puso a go alosa moithuti o kgonang go ingapangapela mo go tsa boranyane. Sebaetseng Tebogo, BOTSWANA Television, Mosu. Khamphani ya Choppies ya beetse babereki ba yone dietsele go bo ba berekile ka natla boineelo le botlhaga mo dingwageng tse di 10 le go feta. Dietsele tseo di akaretsa seetsele sa yo berekileng ka natla mo dingwageng tse dintsi, seetsele sa yo gaisitseng botlhe le sa mokgweetsi wa tlhwatlhwa gareng ga tse dingwe. A re utlwe Mojadi Mokibelo. Gabo go le monyenyo le boitumelo mo maitsebo a khamphani ya Choppies ene e a kgethile go phopota le geta badiri ba yone ba ba berekileng ka nata botswapelo le boinelo mo dingwageng tse di sa tswang go heta. Mohuhutso le matsapa a babereki ba ke one a dirileng khamphani e se e leng sone mo nakong eno. I just worked hard. Ne ke le pelo telele mo tirong ya ka ke sa hele bo jwa ka pelo gore ga ba nkgalemela gore dire yana se dire yana ke sa ba hele pelo tota gore o helela o le mo dingwageng tse ke le mo go tsone mo Choppies go tlhoka bopelo telele hela kana go etela mo seemong se go supa go bereka ka bonata nna especially ke rutwetsa basha gore a gona sepe hela so ka se bona mo botshelong without working hard. It's better for you to work hard to achieve something in life. Se ra gore ba bangwe ba ithute ba tswang go tlase ba ithute ka nna le bone re ka mosobe ba magala dietsela ka go ke le nna ka itseresela. Dietsele tse ke sesupo sa gore go bereka ka nata go ntsha maduo. To you, the stars of the night, keep the service baton burning so that when you give it to the next generation of employees, the spark is still there. Ladies and gentlemen, hard work will enable you to prosper beyond the realms of your imagination. The fact that you are receiving your 10-year Excellence Awards this evening shows that indeed your resilience was not in vain. This gesture is just to encourage all our associates, all our colleagues across the organization. This year we invited Choppies representatives from
other countries as well. lenaneo le le tsamaisana le maitama a puso a go hetola dikakanyo. And I cannot conclude my remarks without reiterating His Excellency's marching orders to us, Botswana as a whole, that please let us change the way in which we do things, be hungry for the best and aspire to be the best, aspire to give out the best output so that this country as a whole can prosper. Babereki ba le 250 ba betswe dietsele ba ne ba gaisana le babereki ka bone ba bangwe ba ba mo mabenteleng a harologaneng a Choppies go ralla lehatshe leno. Moja Timo Kibelo, Botswana Television, Gaborone. Moeteledipele wa lekgotla la bakaedi ba bojanala kana Botswana Guides Association BOGA Re Peace Shamuka a re lekgotla leo le dira bontle fela thata ka le kgonne go fitlhelela maikaelelo a lone a go fa kaedi tota dithata le dikitso gore ba nne le karolo e bonalang mo mogameng wa bojanala. Re Shamuka o ne a bua se bosheng kwa bokopanong jwa ngwaga le ngwaga jwa lekgotla leo kwa Maung. Baranyane Samakata wa bega. Lekgotla la BOGA le na le maikaelelo a go godisa le go dira gore mogama wa bojanala e nne o itshetletseng mono gae, mme ba dira se ba kopantse le maikarabelo a go tlhama mebereko le sebaka sa gore Batswana ba ka itshimololela dikgwebo. Ka ngwaga wa 2017 dikhampani tsa Batswana di le 290 di ne di setse di filwe diteseletso tsa go gweba fa banana ba le 1015 ba ne ba bereka mo mogameng o wa bojanala. Go bohelo jwa letsatsi re bone Batswana ba na le seabe se segolo. Re dumalana le gormente mo nako ya gompieno gore a Batswana ba tsenelele mo bojanaleng, gore ka muso bana ba rona meamuso ya rona e dirisiwe ke Batswana. Re sa bate go tlogela ba batang ba taba re etela ba taba bereka le rona ba dira dikgwebo le rona ra ba amogela, mme hela bo maikaelelo a Botswana Guide Association ke go bona Batswana ka kakaretso ba tseni mo bojanale. Bakaedi ba kopile go tswelela ba tsholeditse serodumo sa lefatshe leno gore le tswelele e le lengwe la mafatshe a ngokang bajanala ka dipalopalo ngwaga go ya ngwageng. I would like all of us to appreciate that Botswana is not only regarded as one of the most exclusive safari destinations in Africa, but one of the most remarkable wilderness areas on earth. Botswana is boasting of vast areas of protected wilderness, pristine landscapes, and a rich wildlife diversity. In this regard, Botswana is globally regarded as a safari destination. BOGA has decided to be part of this beautiful safari destination story. Bemba dikgwebo ba rotloediwa go tokafatsa ditirelo tsa bone. Its product mostly focuses on the experience at a destination. Ga ile gore mongo o emella kwa ga gagwe o emella kwa ga bone a etela lehelo la rona a etela makgobokgobo sa se batang ke what you call experience. I was there and I enjoyed the place. Jaanong ga ile gore o bua gore ne ke ile ko tota rona ba ile gore taba re mo amogela kwa gorogelang teng boikarabelo jwa rona ke Mohama wa bojanala o tsweletse ka go nna le seabe se se bonalang mo itsholelong ya lefatshe leno, mme bakaedi ba kgolelwa seabe sa bone mo go netefatseng gore ba tlhokomela ditsatlholego gore di akolwe ke bajanala di sa kgothelesega. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Dipatlisiso di supile fa dikotsi tsa tsela di golela pele mo lefatsheng leno, mme ebile di kokonela itsholelo. Se se builwe ke tona wa dipagamo le ditirelo tsa ditlhabololo Re Eric Molale, yo gateletseng gore puso e tlhamile lekalana la Motor Vehicle Accident Fund go thusa go ema nokeng batho bao ba ba amegileng mo dikotsing tsa tsela ka madi gore le bone ba kgone go itshetsa. Tona o ne a bua kwa segopotsong sa mafatshe sa batho ba ba amilweng ke dikotsi tsa tsela se se neng se tshwaretswe kwa motseng wa Mathangwane. Abigail Madorobo. Dipalo tsa basepodisi di supa fa dikotsi tsa tsela di oketsegile ka di supa fa batho ba le 304 ba latlhegetswe ke matshelo mo dikgweding di le 10 monongwaga, go na le ba le 227 ba ba latlhegetsweng ke matshelo mo ngwageng o fetileng. Re Molale a re
dikotsi tsa tsela go le gantsi di bakwa ke lobelo le le kwa godimo la dikoloi go sa itshola sentle ga ba tsamaya ka dinao gareng ga tse dingwe. Le fa go ntse jalo o ne a supa fa a tshwenngwa ke go bo di ama batho ba dingwaga tse di fa gare ga 21 go ya go tsena ko go tse di 50. Re bona botlhaswa mo go diriseng tsela gore ke bakgweetsi ke ba ba tsamayang ka dinao ke barui mo gotlhe mo go le re botlhaswa jo bo isang ko gore pabalesego e se ka ya nna teng. O le motsamaya ka dinao o tshwanetse le wena wa ipabalela ga o tlola tsela ka to kgabaganya tsela. O le motsamaya ka sekotse kara sa ditonki o tshwanetse gore se nne le di-reflectara tse di tla supegetsang badirisi ba tsela ba dikoloi gore go loga go kgabaganya sekotse kara sa ditonki go loga go kgabaganya baesekele ke dilo tse di tshwanetseng ra di dira re sa patelediwa re sa tsholelediwa thupa ke ope ka gore botshelo ke jwa rona. Ke le moeteledipele wa motse ke kgothatsa batho botlhe ba motse wa Mathangwane le metse e gaufi ga mmogo le setšhaba sotlhe ka kakaretso go dirisa tsela ka kelothoko gore ba matshelo a botlhe a babalesege. Bangwe ba batho ba ba amilweng ke dikotsi tsa tsela ba ne ba akgola lekalana la NVA go be le kgonne go batamela ka madi ka dinako tseo tse nneng di le thata. NVA ba gaetso ke ema ke la ke tsepega ke re ya thusa hela thata go menagana. Setšhaba se kgothile go obamela matshwao a tsela ka nako tsotlhe go thusa go tila dikotsi tse di tsweletseng go gapa matshelo a batho. Abigail Madorobo, BTV News, Mathangwane. Modulasetilo wa lekalana la dikhamphani le tshireletso ya ditlhamo SEPA re Tshiamo Motsumi a re ntswa lekalana la gagwe le tsweletse ka go dira tiro ya lone go santse go na le tlhaelo ya kitso ka ditlhamo le bokgoni jwa tsone gore motho o ka itshetsa mo go nametsang o buile se ko phuthegong ya ditlhamo e letseng e simolotse monoga borone. Tsholofelo Tombale. Maloko a mokgatlho wa tsa ditlhamo wa kgaolo ya Aforika ba dumela mo tshwaraganong ya botlhe go rarabolola mathata a le mantsi a kgaolo eno. Ba nankotse dikgwetlho di le mmalwa tse ba lebaneng le tsone tse di thibelang banni ba mafatshe a le maloko go dirisa ditlhamo tseo go tokafatsa mafatshe a bone. Low agricultural yields, emerging lifestyle diseases, access to clean water and green energy are just but some of the problems that are faced by many African countries. As policymakers, the question that should be high on our minds is how we create an enabling environment to facilitate our citizenry to turn these problems into opportunities to innovate. motho o tla re tshwarela go leba gape go eo e tlhoka modumo jaaka o sa tswa go utlwa mme ke tla tshwane ke gore re tlogela hela go kgante jana ka nako ya boroba bobedi tota o ka amogela tsa sekgowa nte ke go neela tsa metshameko jaanong. tla ke go leboge re jimme re tsene ka tlhamallo mo go tsa metshameko nna ke sethi ke a gakwa mokatisi wa Zebras Didier Gomez da Rosa a re ga itumelela ka fa ba dirileng dilo dingwe ka teng mo motshamekong wa beke e fitileng kgatlhanong le Mozambique mme ba ntse ba bereka go baakanya seo pele ba amogela Guinea mo motshamekong wa bobedi gompieno. Da Rosa o kaile seo maabane kwa phuthegong ya babegadikgang kwa Cresta Marang Hotel kwa Francistown kwa a neng a nangkola ka fa ba ipaakantseng ka teng go lola dintlha tse tharo kwa lebaleng la Obed Itani Chilume. The Zebras e notilwe ke Mozambique ka dino tse tharo go tse pedi kwa e noseditsweng ke molaodi tlhalefang le mogakolodi Ngele fa Guinea yone e fentse Uganda ka tse pedi go e lengwe mo motshamekong o mongwe wa Group G o go ipatela phatlha kwa sejaneng sa lefatshe sa 2026. Botswana mo maemong a bone mo lokong fa Guinea yone e le mo go a bobedi fa morago ga Algeria e fentse metshameko ya bone e mebedi kgatlhanong le Mozambique le Somalia.
happy about some player during the last match. I was not satisfied about other. So we need to change something. Very important, and you know, is also we play only 4 days ago. It is also very important to make a small turnover. Very important to put on the ground fresh player. Obviously, the mood is high on the camp. Every game, the mood is always high. It's just always to respect our tactical approach that we have planned against, which cannot be mentioned now because obviously it shall be displayed tomorrow in the game. So, and the boys are ready for the encounter that will be tomorrow. Dipitsi re dieleletsa masego le matlhogonolo mme ha re gatela pele setlhopha sa kutlwano se iponetse phatla kwa makgaolakgang a sejana sa Botswana Volleyball Golden Cup ba sena go fenya BDF 6 ka disete ba sena go fenya BDF 6 tota ka disete tse 3 go tse 2 mo motshamekong o neng o tlola ditlhase wa se ka makgaolakgang o ne o tshamekelwa kwa SSKB a re utlwe Ryan Khangonyane le Tlamelo Montshusi. BDF 6 ba batsene mo se ka makgaolakgang ba sena go fenya sebokeng ka disete tse 3 go lefela ke bone ba ntlha go disa ntlha ba sena go fenya sete ya ntlha ka 25-21 mo seteng ya bobedi kutlwano e yone e tseneng fo e sena go fenya UB ka disete tse 3 go lefela ya tla itsholeditse lebelo la metshameko mme seo sa batswela maduo ba fenya sete eo 25-19 go ka dira maleka sete e lengwe setlhopha. Makgarebe bao ba sesole ba ikentsha maswe dinaleng ba tsaya ketapele ya motshameko ka go fenya sete ya boraro e ne le mashetla ka 25-21 ya re mogwang o tshwanetse go ya borwa bomme ba kutlwano ba gana go inela motlhofo ba lekalekanya disete le kgetho la bobedi go isa motshameko ko seteng ya mafetsa kgang kana deciding set ka 25-14 mo deciding set kutlwano ba supa maitemogelo a bone ba etelela sete eo pele go fitlha ba e fenya ka 15-6 le go fenya motshameko ka pologotlhe ya disete tse 3 go tse 2 le go iponela phatla kwa makgaolakganyeng a sejana sa BVF Golden Cup. Ke tlo re win ka ha o khatheng di mistakes tsa rona tsa di service. We lost about 8 serves ka the first set. Even the second one, I think it's something to lose 7 or so serves. But they need really to cut her. Have a mobile monobali. Can at first they were not mobile. Happy rules are on any Diranella Tatamu Muniti. So after Barare, but it's a motor 3 meter line. The setter was mobile. That's how we were able to win the game. Game in Ezama by the set. Other team, it's a set, Costneira Dilo accordingly. From there, the other one here, back in the mistake, then a billion at us. Our main letdown in our receiving department, Pastor Nine Class, of which my ladies gave is what once was our take. Moralo Abono class. Pastor Nine collapse, Sivsar Nine collapse, officials, and Megali team is on a Lugano, we read mistaking at the Dinsignalo. How can I want to specify as a corner and Tatahu mo maduong a mangwe Police 6 ya bomme e fentse ka lavango ka disete 3 go lefela ka 2-20 25-18 le 25-11 ka fa letlhakoreng la borre gone fela jaaka go go bomme Police 6 e fetetse kwa makgaolakganyeng ba sena go fenya ka lavango ka disete 3 go e lengwe ka 25-18 21-25 25-14 le 25-15 Tlamelo Montshusi BTV Sport Gaborone. Haragatala pele pitsi ya leina la Western Bypass go tswa kwa motseng wa Motokwe ke yone fentse lebelo la mamang la 2400 meters kwa khaisanong ya mabelo a dipitsi ene e rulagantswe ke Christian Horse Racing Agency ka mafelo a beke kwa motseng wa Charles Hill le sego mokwaisi. Khaisano e ya dipitsi ene le la ntlha segetswa mo lebaleng le lesha ya boemo kile balatedi ba dipitsi ka dipalo tse di go godimo di phadisana mo mabelong a sekgala sa 1600 meters 1400 meters 1000 meters le 800 meters magareng ga tse dingwe mo go le legolwane la dipitsi tsa ditara ya bo le pitsi ya ga Red Diamond ke lebeng kwa motseng wa Motokwe Western Bypass
e neng e dira go utlwana e fenya lebelo la 2400 intsha mo go rona ne ile gore tle go ileka gore go defenda ka yone ko motoko a ne re bontsha gore ke pitse sia ne ra ke sa solo re ke tlatsa shintu tala ne ba tlawa se dirile gore ke kgone ska ka henya pitse ya mokile a na le bokuanyana jwa go lwala mme am so gompieno e kgone go recover ke sone se kgone go tla position train ke sa solehela mo parlamento a kgaolo o neng a tsile go leba kgaisano e o gakoletse barati ba rotloetse le beng ba dipitse go netefatsa ba dirisa lebala le sente ka jaana puso e diritse madi a ka tshwarang 4 million pula go tlhabolola lebala le la Charles Hill. Lobala lo maikaelelo a lone ke go ntsha banana mo mekgwatheng go leka gore ka ditsela tsote re ba re le ha re putile banana ba Charles Hill re ba kgaotse mo ditirong gongwe tse di sa siamang ba le ha le bone ba jesa dikakanyo tsa bone monate. Lobala lo ke gore lone ka lo ntseng ka teng re ne ra bona gore morae wa Charles Hill batho ba Charles Hill borra dipitse le bomma dipitse ba rata mabelo a dipitse ebile ba rata dipitse tsa bona jaanong re ba dule thuso gore ka lobala lo borra dipitse go nne le ha ba trainana dipitse tsa bone teng batho betso. Toro ya me ke gore ke bone race ya me e gola ke letsa go bona lebala le tsena mo tirisong ke letsa go bona lebala le tlhabologile ga ke letsa go bona lebala ka moso le nnang dingwaga le sa dirisiwe go leterata e ntlentle le bonang e senyega e sengwa ke dikgomo e tshwana le diplastic tse le gore di senyegile mme di na le beng ba tsone. Kgaisano e ne re tletse ke ba Haskins and Sons ka tshwaragana le ba Christian Horse Racing Agency e bonye mofenyi wa lebelo la mmamala 2400 meters a boela gae ka poya Brahman e neng ya bilwe ke mongwe wa barui ba popota mo kgaolong ya Charles Hill Pete Filanda e le tsela nngwe ya go rotloetsa mabelo a dipitse mo kgaolong e le sego mokwaisi BTV Sport Charles Hill. mme a re di garela lekgotla la Botswana Tennis Association le ne le tshegeditse lenaneo la Junior Tennis Festival kwa motseng wa Maum e le nngwe ya maiteko a lekgotla leo a go godisa motshameko o go tswa kwa modimo. Lenaneo le ke lengwe la mananeo a lekgotla la mafatshe-fatshe la tennis a tlhamilweng go thusa makgotla a tennis mafatshe ka go farologana go godisa motshameko o. Anthony Tlhobogang. Motshameko wa tennis ke mengwe ya metshameko e tlhaelang serorodumo mo lefatsheng la Botswana ntateng ya tlhaelo ya ditsompelo di tshwana mabala le di dirisiwa tse dingwe tsa motshameko o. Mo maitekong a bona go anamisa motshameko o le go isa ko bathong lekgotla la tennis le tshwere meleto e mo go one ba neng ba ruta bana ba dingwaga di robang bongwe go ya go go tse di 16 ka motshameko wa tennis go tswa mo dikolong tse di farologaneng tsa motse wa Maung. So we are hosting this event here as part of the JTI. The JTI is a very important tennis initiative which helps us to reach different parts of the country. We are able to impact a number of kids to introduce the game of tennis. Today in Maung we had a large group of kids turning up, which is very impressive. And we think that we are really achieving our objectives in terms of tennis development. Bokatisi ba kgaolo ya Maung ba supile ha motshameko o ka gola mo kgaolong ka ba itemogetse ha talente le teng mo kgaolong mme ba thoka kaedi le thotloetso. Ka go rialo ba gwetha batsadi go tsenya letsogo mo go rotloetseng bana go tsenela motshameko ka o ka thusa mo go ageng tlhaloganyo ya ngwana. Tota, today's program was to introduce fundamental basic techniques to Banaba Maung, the juniors of Maung. Tota, the children showed up. There was a great number of children that showed up, and Tota Tota tennis is not a really hard, it's not a hard sport. So we're expecting them to return, and we hope to take them to international levels as well. Over 50 for today for this program.
program gore a reta be nna e le teng full time se re tshwanetse go ntsha bana mo mekgwatheng re batisa mo di-sports because sports ke sone se le gore se builda ngwana se ntsha ngwana mo dilo tse di sa nna sente ebile segolo jang bana ba teng ba se ba le banyenyane. Lekgotla la Botswana Tennis Association ka tshwaragano le ba International Tennis Federation ga mmogo le la Botswana National Sports Commission ba tshwaraganetse go tlhabolola motshameko wa tennis go tswa ko moding mme ba ikaeletse go tsweledisa moleto o kwa metseng e tshwana Serowe, Phalape le Francistown. Anthony Tobogang, BTV Sport, Maung. Re Tobogang ga re tlisa go bokhutlong jwa tsa metshameko mo nakong ya gompieno mme ya jaanong re lebetse di tla latelang with the daybreak.